Kaze mu makuru yacu yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi ziyagize muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abana bo mu mpunzi z'Abarundi mu nkambi ya Mulongwe baracikiriza amashuri bakajya mu burobyi ngo babone ibibatunga. Turi abanyeshuri ubwabo harageraho injya ifungurwa zihera tukatuvuga ati ekaje mutambura kuroba nimba turose nifiza 5 badaraje igihumbi zinka kuzirya icyo gituma rero twebwe abanyeshuri umenga amashuri ntago agera neza. Uyu ni umwe mu bana bavuye mu ishuri. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vladimir Putin w'Uburusiya baraganira ku kibazo cy'intambara itutumba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Naho ku mugabane wa Afurika, ikibazo cy'abarwanyi ba Kiyisilamu gikomeje kuba igitotsi ku mugambi w'Ubufaransa gukura ingabo zabwo muri Mali. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato, ntimujye kure. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya kuri wa gatandatu baragirana ibiganiro kuri telefoni ku byerekeye intambara bigaragara ko Uburusiya bugiye gushora kuri Ukraine. Washington yabonye amakuru ko Uburusiya bushobora gutera kuri wa gatatu. Ambasade ya Amerika iri Kiev mu murwa mukuru wa Ukraine yatangiye gukurayo abakozi bayo. Amerika kandi yaburiye abaturage bayo bari muri icyo gihugu kuhava mu maguru mashya, ibuza n'abashaka gukoreraho ingendo, ivuga ko igihe icyo ari cyo cyose intambara ishobora kurota. Mbere y'uko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya avugana na Joe Biden wa Amerika, Putin arabanza kuvugana na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa. Macron na Putin baheruka guhura muri iki cyumweru. Uyu munsi kandi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Antony Blinken nawe yari yatangaje ko hari buvugane na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov ku kibazo cy'intambara itutumba hagati y'Uburusiya na Ukraine. Mu kiganiro kigenewe abanyamakuru, Blinken yatangarije mu gihugu cya Fiji ko Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya naramuka afashe icyemezo cyo gutera Ukraine, Amerika iri buhite ishyiraho ibihano by'ubukungu ifatanyije n'inshuti zayo hirya no hino ku isi. Yavuze ko ibyo byaha Ukraine imbaraga zo kwirwanaho. Umwe mu bakozi bakuru b'igisirikare cya Amerika yabwiye abanyamakuru ko Perezida Biden yategetse ko ingabo 3,000 za Amerika ziyongera ku 1,700 zari zisanzwe muri Poland. Minisiteri y'ingabo ya Amerika iravuga ko ibyo bigamije gutanga icyizere ku nshuti zayo zo mu muryango wa OTAN wo gutabarana hagati ya Amerika n'Uburayi ko wakwivuna uwatera wese aturutse mu burasirazuba. Washington, ijwi rya Amerika. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga mu bihugu by'Uburayi kuri uyu wa mbere baragirana ibiganiro byerekeye uko ibihugu byabo bizakomeza kurwanya abarwanyi ba Kiyisilamu muri Mali. Ayo makuru yemezwa n'amasoko 4 atandukanye, 3 muri yo akavuga ko kuwa gatatu abo baminisitiri bazongera guhura muri ibyo biganiro. Bizaba mbere y'inama ihuza Afurika n'Uburayi iteganijwe ku ya 17 na 18 z'ukwezi kwa kabiri, n'ibiganiro bizamara ibyumweru 3 ku mubano hagati ya Mali n'Ubufaransa ukomeje kuzamo igihu. Ubufaransa burashaka gukura ingabo zabwo muri Mali, ariko ingamba zo gukumira abarwanyi ba Kiyisilamu ngo badakomeza gukwira mu majyepfo zishobora kutoroha cyangwa zikarushaho gutera ibibazo muri ako karere. Ukomeje kumva radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mujye no kuri weshatu radiyo yacu voa.com mukurikire aya makuru. Kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @voa radio yacu. Mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Itsinda ry'abadepite bahuriye mu kanama gashinzwe ububanyi n'amahanga mu nteko ishinga amategeko ya Amerika batoye bemeza umwanzuro usabira Paul Rusesabagina kurekurwa ku mpamvu zo kurokora ubuzima bwe. Uyu mwanzuro wari wazanywe na Depite Joaquin Castro muri leta ya Texas, ari naho Rusesabagina yari atuye, na mugenzi we Young Kim wo muri leta ya California. Watowe n'itsinda rihuriweho n'abadepite b'abarepublikani ndetse n'abademokrate. Temistokle Mutijima nibyo atubwira. Mu mwanzuro wabo bashyikirije aka kanama, ba Depite Joaquin Castro na Young Kim baragaruka ku buryo butavugwaho rumwe Rusesabagina yagejejwe mu Rwanda, nuko yafunzwe mu buryo bavuga ko bunyuranyije n'amategeko nyuma yo kuhagezwa.
Baributsa kandi ko mu kwa 12 kwa 2020 itsinda ry'abagize inteko nshingamategeko ya Amerika 36 bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba gusubiza byihutirwa Rusesabagina muri Amerika, banamugaragariza impungenge batewe n'uburyo uwo yavanywe muri Emirati ziyunze z'Abarabu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Baragaruka no ku zindi nzego zitandukanye zagiye zigaragaza kunenga itabwa muri yombi n'imiburanishirize y'urubanza rwa Rusesabagina, zinasaba ko yarekurwa. Izo zirimo inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi n'urugaga rw'abavoka bo muri Amerika. Aha kandi baributsa ko nyuma aho bwana Rusesabagina akatiwe gufunga imyaka 25 mu kwa 9 kwa 2021, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Ned Price yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itewe impungenge n'inenge zagaragaye mu rubanza rwe. Abo bakavuga ko hashingiwe ku kuba uyu Rusesabagina afite uburwayi bukomeye bw'umutima ndetse anakirutse kanseri kandi akaba atarimo kubona ubuvuzi n'imiti bikwiye, basaba ko Leta y'u Rwanda yamurekura byihutirwa ikanamwemerera gusubira aho yari atuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri uwo mwanzuro kandi barahamagarira Leta y'u Rwanda gukora ibishoboka byose Rusesabagina akabona abaganga bakwiriye n'ubuvuzi bukenewe kugira ngo ubuzima bwe yabo bwo ku mubiri n'ubwo mu mutwe bugende neza. Abo badepite kandi barasaba igihugu cyabo ko mu biganiro byose kigirana na Leta y'u Rwanda kigomba kuzamura ikibazo cya Rusesabagina no kotsa igitutu ubutegetsi bw'u Rwanda ngo bumurekure. Ariko kandi Madame Ilhan Omar, umwe mu badepite bagize akanama k'ububanyi n'amahanga mu nteko y'Amerika ukomoka muri Leta ya Minnesota, we yanze gushyigikira uyu mwanzuro. Madame Ilhan Omar yagize ati: ndashaka gusobanukirwa ko twemeranye neza ko ibyaha bwana Rusesabagina Leta y'u Rwanda imushinja bikomeye, nubwo nemera raporo zigaragaza impungenge ku buryo yafashwemo n'imigendekere y'urubanza rwe. Uyu mugabo arashinjwa ibyaha by'iterabwoba kandi yaraburanishijwe arakatirwa. Nubwo numva icyifuzo cyo kumurekura ku mpamvu zo gutabara ubuzima bwe, ariko sinshobora kubishyigikira. Nta kintu cyazamuhagarika gukomeza gushyigikira imvururu y'iterabwoba mu gihe yaba ari ku Hagati aho, Anais Kanimba, umwe mu bakobwa ba Rusesabagina, aherutse kubwira ikinyamakuru Axios cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko aramutse agize amahirwe yo kubonana na perezida wa Amerika Joe Biden yamusaba kumufasha asakarekurwa. Anais Kanimba wakiriwe akarerwa na Rusesabagina nyuma y'uko ababyeyi be bishwe muri Jenoside mu Rwanda mu 1994, yavuze ko adashaka kubura undi mubyeyi nyuma y'abo yaburiye muri Jenoside. Nkibutsa ko nyuma yo guhamwa n'ibyaha bifitanye isano n'iterabwoba, Paul Rusesabagina wamenyekanye cyane muri filimi Hoteli Rwanda yakatiwe gufunga imyaka 25, igihano gikuru cyatanzwe muri urwo rubanza rwasomwe mu kwa 9 k'umwaka ushize. Ubu rubanza rukaba ruri mu bujurire, aho ubushinjacyaha busabira abaregwa kongererwa ibihano. Ni urubanza ariko Rusesabagina yikuyemo na mbere, n'ubu akaba atarimo kwitaba ubujurire. Ibyaha aregwa bifitanye isano n'ibitero umutwe w'inyeshyamba wa FLN w'impuzamashyaka MRCD yahoze ayoboye wagabye ku Rwanda kuva mu mwaka w'2018. Noneho tujya mu Burundi, aho Minisiteri ishinzwe itangazamakuru ivuga ko abaturage b'u Burundi banyuzwe n'uruhare rw'amaradiyo akorera muri icyo gihugu mu gutanga amakuru akenewe, nubwo bamwe mu baturage bavuga ko batakibona abagera ku nyota. Ukuri ihuriro ry'amaradiyo akorera mu Burundi we avuga ko hari uduce tumwe tw'igihugu tutumvikanamo amaradiyo amwe n'amwe kubera ubushobozi buke bw'ibikoresho akoresha. Ibi ni byatangajwe ku munsi mpuzamahanga wagenewe iradiyo wijihijwe ejo mu Burundi, ubusanzwe wizihizwa itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri. Desire Hatungimana. Kuri uno wa gatanu niho Uburundi bwahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo usanzwe uhimbazwa ku isi yose igenekerezo rya 13 buri mwaka kuva mu mwaka wa 2012. Uno mwaka uwo munsi wahimbajwe ku civugo kigira giti iradiyo n'umwizero. Uwo mwizero umushikiranganje wo kumenyesha amakuru Leokadie Ndacayisaba aremeza ko hari, kuko ngo abanyagihugu baranezerwa n'uruhara rw'amaradiyo mu Burundi. Kuvuga yuko uno munsi amaradiyo atanga umwizero bene igihugu, kuko hirya no hino turazi ko mu ntara zose hari amaradiyo cyangwa amaradiyo yegereye abene igihugu. Usanga rero abanyagihugu bashima ibiganiro bica mu maradiyo, kuko usanga iradiyo ari igikoresho gikoreshwa cyane n'abene igihugu. Barashima rero ibiganiro bica mu maradiyo, kandi iradiyo yumvirizwa n'abanyagihugu benshi. Naho rero umushikiranganje amenyesha ko amaradiyo akora neza agashimisha abarundi, hari abanyagihugu batabibona uko, ariko hari n'abashima. Aba ni bamwe baganira na radiyo Ijwi ry'Amerika. Abari mu Burundi turumva neza yuko
amaradiyo asamiranira ku butaka bw'uburundi aduhara amakuru atatumara inyota na gatonya. Duheruka amakuru mu bisanzwe ashika ku nyota uyumvirije mbere y'uko rwabaye mu Burundi nyuma y'2015 rugo no duherukira amakuru y'akanovera. Ku bwanje iradiyo ifasha ibintu byinshi, ndamenya ibivugwa mu gihugu, ndamenya amakuru, nkamenya ibigezweho. Mu majambo make iradiyo ifasha ibintu byinshi rwose mu buzima bw'umuntu. Nk'akarorero nko kuri radiyo nkuru y'igihugu ntishaka gutanga amakuru uko ari, barayahisha. Basaba rero ko nk'iradiyo nkuru y'igihugu yoza iratanga amakuru atomoye ari kuri tere yabonetse ikazareka guca ihinyanyura. Mu gisata cyo kumenyesha amakuru hariho ingorane nyinshi zituma abanyagihugu mu duce tumwe tumwe tw'Uburundi bataronka amakuru uko bavyifuza. Bishikirizwa n'uburongoye urunani rw'amaradiyo asamiranira mu Burundi, Onesime Harubuntu, amenyesha ko ari ikibazo kibahangayikishije. Tucitse za Kirundo hariya za Muyinga baratubwiye yuko amaradiyo yani iwacu atumbirizwa cyane, ubura rwose amaradiyo yo mu bihugu duhanye imbibe ariyo bumviritse. Niyo iwacu yo biriko iravuga usanga gatonya ari radiyo yo mu Rwanda, ari radiyo muri Tanzania yinjiye. Ico rero ni ikibazo. Aho icyo kibazo mu rwego ARCT barakizi, baramaze gusaba amaradiyo ko yoduza ubushobozi bw'ibikoresho bakoresha. Rero nagira kumbure nibutse amaradiyo, abayobozi b'amaradiyo bari hano yuko ari ukurondera uburyo kugira ngo baduze ubushobozi, ariko kandi kumbure na leta bishoboye igafasha. Ku kibazo kijanye n'ikigega ca leta cyo gusahiriza amaradiyo, abayarongoye bamenyesha ko baronswe ntica ntikize. Umushikiranganji yabamenyesheje ko ico kibazo azogishikiriza abamukurira, akizera ko umuti uzoboneka. Twese hamwe turashobora gufashanya kugira ngo ico kigega gishobore kubomboka, twese dukoze cyane tukadodora hirya no hino kugira ngo dushobore kuronka nk'abo dufata mu mugongo. Ico kigega kirashobora gusahiriza mu bintu byinshi nko mu kugura ibikoresho bikoreshwa iminsi yose mu rwego rwo kumenyesha amakuru mu maradiyo. Ubu navuga ko icyo kigega hariho ibiriko birakorwa kugira ngo bishobore gusahiriza mu kugura ibikoresho mu minsi iza. Ibyo bikoresho nibyaboneka tuzoheza tuyibashikiriza. Nayo ku kibazo c'amaradiyo nk'Ijwi rya Amerika na BBC y'Abongereza yugawe kandi yarakundwa n'abanyagihugu baguma basaba ko yokugururwa, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru yishuye ati icyo kibazo nico kwigwa. Murabizi ko hariho amaradiyo amwe yafatiwe ibihano, ko twizera tuzofatikanya n'abaturongoye kugira ngo turabe ko hari icyakorwa imbere y'uko amaradiyo asubira gukora. Tubibutse ko umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe iradiyo uhimbajwe ku nshuro ya 11. Iyo tariki wa 13 ukwezi kwa kabiri yemejwe n'ishirahamwe UNESCO igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2011 mu nama igira 36 y'iryo shirahamwe. Iciyumviro kikaba catanzwe n'igihugu ca Espagne. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire Hatungimana. Tuve mu Burundi tujye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Abarezi bo mu nkambi ya Mulongwe iri mu burasirazuba bw'igihugu bavuga ko bahangayikishijwe na bamwe mu banyeshuri bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi mu mugezi wa Mutambala uri muri teritwari ya Fizi. Uvira Vedaste Ngabo arakomeza. Bamwe mu bana bo mu nkambi ya Mulongwe iri muri sekiteri ya Mutambala, teritwari ya Fizi, bemeza yuko bahitamo kureka amashuri bakajya gukorera amafaranga yo gutunga imiryango yabo binyuze mu mirimo y'uburobyi. Nduwimana Eric yari umunyeshuri wiga mwaka wa 6 mu ishuri ribanza rya Kasaba, avuga yuko yavuye mu ishuri ajya gukora imirimo y'uburobyi mu binogo biri kuri Mutambara kubera bahura n'inzara nyinshi mu nkambi ya Mulongwe. Ubu ngiye mu mboga kwera utuboga ndose turadufasha mu muryango, ndashobora gutaha muhira twabuze ugasanga ziriya mboga nazanye ziradufashije. Hariho ubufu budahari naho mba nazanye za 5 ndagurisha nkaronka za 3 z'ubufu tukakidusigaye, nuko mbayeho jibyo ku ishuri nabyo zigasitse mu Burundi. Nyesenga Isaac nawe yiga ku ishuri ribanza rya Kasaba, ashimangira yuko bareka amashuri bakajya kuroba. Ini Mulongwe turi abanyeshuri mugabo harageraho injya ifungurwa zihera, tukatuvuga ati injya kuziheze ikaja Mutambara kuroba, baja kuroba mba turose n'ifi za 5
badaraceho igihumbi zindi kuzirya. Icyo gituma rero twebwe abanyeshuri umenga amashuri ntago agera neza, tumaze nk'iyinga turaja kuroba icyo tubona umenga tuba tugisombe isombe turaguranya. Je mvuga ati reka nje mutambara kuroba kumbure hari igihe nogive. Aya makuru y'aba bana bata amashuri bakajya gukora uburobyi n'indi mirimo yemezwa n'abarimu batandukanye bigisha mu bigo byakiriye abana b'impunzi z'abarundi biri Murongwe. Nyabenda Mathiasi n'umwarimu ku ishuri ribanza rya Kasaba. Nuvuga nko mu ntango z'umwaka twari dufise abana bashika mu 150 ngaha mu ishuri rimwe gusa n'abarenga, ariko ubu ushobora gusanga mu ishuri atana abanyeshuri 30 usangayo. Imvo nazo si zindi, bamwe babaje babwira ko baraye inzara bigatuma bataza ku ishuri, abandi nabo kubona ko amikoro muhira ari make bahitamo kuja mu buzi butandukanye, ahantu uvuga nk'abigwa muri Mutambara kuroba, abaja gukora ubuzi bwo mu maresitora koza amasahani ahatandukanye Katanga, Baraka n'ahandi. Abandi nabo ugasanga nk'abamaze kugira utuguvu bari hirya no hino guca udufaranga, gusatura amatafari, gukora ibiyede. Nubwo biruku bamwe mu babyeyi bo muri inkambi basanga abana babo guta amashuri bakajya kuroba biterwa n'ubukene baba bafite mu nkambi. Nduwimana Jean Pierre ni umubyeyi wo mu nkambi ya Murongwe. Abana bacu kuba bariko baragenda kuroba hariya hepfo biradufitiye akamaro kanini cyane gose, kubera urabona nk'ubu turi mu bihe by'ubukene, ibihe by'indenga. Iyo umwana agiye kuroba hariya hepfo usanga turose kajya kiruba tugakoza ubugari, ibintu nk'ivyo ukaca usanga imboga tuzirose bitworoheye biciye kuri ba bana. Ego turabibonamo inyungu ndende cyane kuba bariko baragenda kuroba hariya hepfo. Nta ruhombo namwe two turabibonamwo, ahubwo n'inyungu ndende, kubera nk'umwana nk'ubu ntakitugora ngo tumugurire ikamba mbiri. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha ishami ry'umuryango w'abibumbye byitaho impunzi rya ASER kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bata amashuri ntibyadukundira. Gusa Minani Leopold ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya Murongwe hari icyo asaba amashyirahamwe ndetse n'ababyeyi bo muri iyi nkambi bafite abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi. Umuntu yavyaye umwana ntamugura amatungo canke se ntamugura ubuzima bubi ababayemwo, ariko aragerageza mu kibanza cy'umuvyeyi akagerageza, ariko ntatuma umwana kumuronderera. Abavyeyi rero numva no basaba cyane kwitwararika iby'ubuzima bw'abana babo kugira ngo ntibaze barapfira mu ico kiziba canke bakura izindi ngeso zitandukanye. Si mu nkambi ya Murongwe yonyine abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi, no mu nkambi ya Rusenda hari abana bata amashuri bakajya gukora uburobyi ku kiyaga cya Tanganyika. Oberase Ngabo ku bwa radiyo Ijwi rya Amerika, Uvira mu Ntara Kivu y'Epfo. Mukomeje kumva radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Tariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri 2019 umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco na Sheikh Ahmad Al-Tayeb, imam mukuru w'ikigo Al-Azhar cy'abasunite, ishami rya mbere ry'idini ry'abayisilamu, bashyize umukono ku itangazo rishimangira ubuvandimwe bw'abatuye isi, ubwumvikane bw'amadini n'imico. Uyu mugambi ugeze he? Nibyo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Thomas Kamilindi aganiraho n'abayobozi bo mu madini ya Islam na Gatolika mu Rwanda mu gice gito cy'ikiganiro muri Sanga twabagejejeho kuri uyu wa 4. Iri tangazo ni itangazo ryashyizweho umukono n'aba bayobozi bakomeye mu rwego rw'amadini, rikaba rero rikubiyemo ingingo nyinshi, ariko mu ncamake rikaba ari itangazo rigamije gushimangira ubuvandimwe hagati y'abantu bose hirengagijwe imyemerere yabo. Rikaba rero itangazo ryashyizweho umukono ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2019 muri Abu Dhabi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ubundi yitwa amasezerano ya Abu Dhabi cyangwa se akitwa amasezerano agamije ubuvandimwe bw'abantu bose. Ubundi akitwa Abu Dhabi Agreement cyangwa se Abu Dhabi Declaration. Ubwo ndebye ni nk'inyito zitandukanye, ariko icyo zigamije ni amasezerano yashyizweho umukono n'aba bayobozi mu rwego rw'imyemerere. Akaba rero arimo ingingo zitandukanye, ariko icyo zihuriyeho ni uguhamagarira abantu b'imyemerere itandukanye kubana neza mu bwubahane, mu bwuzuzanye hagati yabo, hirengagijwe imyemerere bafite itandukanye, kuko abantu baba bemera bitandukanye, ariko bakaba bahamagarira abantu yuko kuba abantu bemera bitandukanye bitagombye kubibagiza isano bafitanye yo kuba bose ari abantu bakomoka hamwe. Ariko rero banavugamo ko bagamije
gukwirakwiza ku isi ubutumwa bw'amahoro n'ubutabera, kudakoresha amadini mu rwego rw'urugomo cyangwa se ubwicanyi, no kurwanya iterabwoba. Amadini mwarwanya iterabwoba gute? Uburyo amadini yarwanya iterabwoba ni uko iterabwoba ririmo n'iryitirirwa amadini, iryitirirwa imyemerere. Iyo mvuze kwitirirwa ubwo ni ukuvuga ko mu by'ukuri ataba koko iterabwoba rishingiye ku myemerere, ariko abantu baryitirira amadini kugira ngo babashe kubona ababayoboka, babashe kubona inkunga, babashe kubona ababafasha, kuko akenshi iyo havuzwe idini abantu burya ntabwo bibashishoza cyane, babwirwa yuko ari imyemerere ndetse bakabwirwa ko batagomba kubyibazaho cyane. Idini rero mu mazina y'amadini atandukanye yagiye akoreshwa mu bice bitandukanye by'isi mu nyungu z'abantu batangiza nk'imitwe y'iterabwoba, ariko mu by'ukuri bagamije inyungu zabo bwite. Wenda natanga nk'ingero, turebye muri iki gihe hari abakoresha izina ry'idini ya Isilamu mu gushinga imitwe. Mu by'ukuri iyo mitwe ikaba itaba iharanira idini nyabyo, ahubwo iba iharanira inyungu za politike, iz'ubukungu, ariko bagakoresha gusobanura nabi imirongo cyangwa se imirongo mitagatifu y'ibyanditswe ryera. Iyo izo ngero zirahari, imitwe igiye itandukanye nka za Al-Qaida, ISIS n'indi mitwe itandukanye. Nanone no mu rwego rw'andi madini, iyo turebye urugero nk'idini y'Ubukristo, nayo hari aho yakoreshejwe, ntabwo ari kuri Isilamu gusa. Urugero dufashe hano mu gihugu cya Uganda, nk'uriya mutwe wa Lord Resistance Army, uriya washinzwe na Joseph Kony, nk'uko mubizi ni umutwe uri ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba, ariko mu gisobanuro cyayo ni nk'aho avuga ko ari ingabo zirwanira Imana, akaba avuga ko agamije gushyiraho leta ya Uganda iyobowe n'amategeko 10 ya Bibiliya. Urumva yuko abeshya ko arwanira idini, ariko mu by'ukuri ugiye kureba ibyo akora ntabwo bishyigikiwe n'idini n'imyemerere iyo ari yose, kuko barica, bagafata abagore ku ngufu, bakica rubozo, kandi ibyo byose ni ibyaha muri ayo mategeko 10 ya Bibiliya abeshya arwanira ari ikizira. Ubwo rero nagira ngo ngaragaze yuko idini rikoreshwa kugira ngo umuntu abone abayoboke, agira ngo abone inyungu, abone amuha ishingiro ry'ibyo arimo, ariko birangira n'ubundi ari inyungu ze akorera, ariko yarabeshya abantu. Mu Rwanda ubu ngubu mu rwego rw'amadini mukoraho iki? Aya masezerano muyakoraho iki? Muri rusange mu gice kinini cyo ku isi, ubwubahane, ubwuzuzanye mu madini burasanzwe. Ntabwo navuga ariko rero mu Rwanda ibyo dukora ntabwo twabikoze kubera ririya tangazo, kuko twavuze ko gusa ryaje rishimangira, ariko ibisanzwe bihari binafite ingero zigaragara, nuko abayisilamu bo mu Rwanda ndetse n'abakristo, reka mvuge gutyo kuko bariya bari bahagarariye Sheikh Ahmad Tayyib yari ahagarariye abayisilamu muri ya tangazo, ndetse n'umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis nawe nubwo ari umunyagatolika, ariko ubwo birumvikana yuko yari ahagarariye Kiliziya Gatolika, ariko ni injyana ya rusange ku bandi bakristo, ku mibanire myiza. Ubwo rero mu Rwanda icyo umbajije uti muhagazehe muri iryo tangazo, twebwe mu Rwanda birasanzwe yuko hari ubufatanye, hari ubwubahane mu ngero zifatika. Ingero natanga, urugero dufite umuryango washinzwe mu mwaka w'2003 washinzwe ubanza kwitwa RCLS. RCLS ni amagambo ahinnye avuga urugaga rw'amadini mu kurwanya virusi itera sida. Ryatangiye mu mwaka w'2003, urumva mu myaka 16 mbere y'uko ririya tangazo ribaho. Ariko nanone uwo muryango waje guhinduka REACH mu magambo ahinnye ni Rwanda Interfaith Council on Health. Rwanda Interfaith Council on Health bisobanuye urugaga rw'amadini n'amatorero mu kubungabunga ubuzima. Ubwo mbere ryavugaga kurwanya sida gusa, ariko biza gusanga twareba no ku zindi ndwara, tukabungabunga ubuzima muri rusange bitari kuri sida gusa, niyo mpamvu ryahinduye izina. Ubu kandi ukaba uri mu nama y'ubutegetsi y'urwo rugaga. Ubu ngubu uri mu nama uri mu bagize inama y'ubutegetsi y'urwo rugaga. Yego, ubwo nari ngiye kuvuga ku buryo imiyoborere y'uru rugaga ruteye. Umuyobozi mukuru warwo ni nyakubahwa Kardinali Antoine Kambanda, murabizi niwe Archbishop wa Kigali. Ubwo hanyuma akaba ariwe uyoboye urugaga, niwe muyobozi mukuru. Hanyuma yungirijwe na nyakubahwa mufti w'u Rwanda Sheikh Hitimana Salim,
ubwo ni ukuvuga ngo birumvikana harimo n'abandi bayobozi, umuyobozi wungirije, abayobozi batandukanye b'amadini n'amatorero atandukanye, bose bari muri urwo rugaga, nanjye nkaba ndi mu nama y'ubutegetsi, harimo n'abapasiteri n'abapadiri batandukanye. ubwo rero ibyo dufatanya mu byo duhuriyemo mu nyungu rusange z'abaturage, abayoboke bacu, tubagezaho ibirebana n'ubuzima, ibirebana no kwirinda indwara. Mu gihe nk'iki gihe cya COVID-19 habaho ubufatanye hagati y'amadini mu buryo butandukanye kandi bufatika. Urwo ni urwego ruhari. Dufite urundi rwego rwitwa Rwanda Interreligious Council, narwo ni urwego rw'abanyamadini, nanone ni nk'ihuriro ry'abanyamadini mu Rwanda, riyobowe na nyakubahwa Bishop Dr. Laurent Mbanda, akaba ari umuyobozi mukuru w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, akaba yinjirijwe nanone na nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Hanyuma tunagira noneho n'ihuriro ry'abayobozi b'amadini, aho ngaho byari mu rwego rw'amadini. None iki cya gatatu cyitwa Rwanda Religious Leaders Forum, iyo ngiyo nayo ni noneho ni ihuriro ry'abayobozi gusa noneho b'amadini, abayoboye mbere n'abakiyoboye, aho bahurira bakajya inama bakungurana ibitekerezo. Ibyo byose rero bikaba bigaragaza yuko duhurije hamwe, tuganira, tugamije kubanisha abayoboke bacu, kubaka ubwuzuzanye, kubaka ubwubahane, kubaka yuko tunyuranye mu myemerere, ariko hari ibyo duhuriyeho. Duhuriye ku bunyarwanda, duhuriye kuba turi abantu, tugomba kwimakaza imibanire myiza yo koroherana, kubana mu mahoro no kuzuzanya. Hanyuma imyemerere idutandukanyije buri wese akagumana iye, ariko ibiduhuje binini, ubunyarwanda, ubumuntu, tukabihuriraho kandi tukabyubaha. ubwo ni ukuvuga ko rero twebwe dusanzwe muri iyo njyana n'ubundi y'icyo bariya abayobozi bakuru bahamagariraga abantu, twebwe tubisanzwe muri iyo njyana n'ubundi kandi turi mu murongo mwiza. Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'ikinyarwanda. Noneho duhamagare Kanamugire Mathieu. Ngewe ikibazo nari mfite, hari inkuru nayo nasomye yerekana ngo uburyo Isilamu iri kwishaka ngo uburyo ngo na Isilamu na Gatolika bashaka kwiyunga bagahuza ubumwe. Noneho nibyo nagizeho ikibazo, ndavuga se amadini abiri Isilamu ariko bataruhuka umunsi umwe, ubwo bumwe bwaba bugendeye kuki? Cyane ko hari ibyo twagiye twumva by'amadini bivuga ko bagiye kuzashyiraho umunsi umwe, Gatolika igashyiraho umunsi umwe ariho turuhuka ku cyumweru. Ngewe nagizeho ikibazo, ubwo bumwe bwaba bugendereye iki? Cyane ko bataruhutse umunsi umwe n'imyemerere yabo idahuye. Ubwo nicyo kibazo nari nagize. Yego, reka Shehe Sindayiga yakwisubirize. Arakoze Kanamugire arakoze. Ati se abantu bahuza ubumwe gute kandi ntibasenga kimwe, ntibemera kimwe? Ati hari n'ibyo numvise ngo abantu bashaka kugira idini imwe yose ku isi. Icyo rero nagira ngo mubwire Kanamugire n'abandi bakunzi b'iki kiganiro yuko mu by'ukuri hari ibintu byo kwitiranya abantu, guhura bakaganira ku bibahuza bakabyitiranya n'uko bagiye guhuza idini ikaba imwe. Icyo kintu cyo kuvuga ngo abantu bazagira idini imwe ku isi, ngo bajye basenga umunsi umwe ku isi, ibyo bintu ntabwo bishoboka. Si nacyo kigamijwe iyo tuvuze ngo umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yahuye na Shehe Imamu mukuru wa Azhar baganiriye, cyangwa mufti w'u Rwanda yahuye na musenyeri runaka cyangwa padiri cyangwa pasiteri runaka. Ntabwo haba hagamijwe yuko bagiye gukora idini y'Isilamu yinjire mu Bukristo na musenyeri abe shehe na shehe abe musenyeri, ahubwo ikigamijwe buri wese agumana imyemerere ye. Kanamugire niba ari umukristo, mwubahe nk'umukristo, nanjye anyubahe nk'umuyisilamu. Ibyo duhuriyeho nk'abanyarwanda tubisangire nk'ubumuntu, tubane neza, ariko twubaha, nubaha imyemerere ye nawe yubaha iyanjye. Niba tugiye no kuganira ku myemerere nabyo biremewe, tubiganire neza mu bwubahane, anyereke ukuntu nanjye yamfasha nkayoboka cyangwa nanjye namufasha akayoboka, ariko mu buryo bwiza burimo kubahana, burimo kumwemera nk'umuntu. Dufite ibyo duhuriyeho. inshuti mukomeje kudutega amatwi, amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje. Ndabashimiye mwe mwese mwabanye natwe, mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku Ijwi ry'Amerika.